volja naroda Srpske, dr. Vlado Đajić. I da odmah kažem, partija iz novih subjekat je napravljena sa ciljem da volju naroda Srpske 4. oktobra na dan izbora, evo i na moj rođendan, glasovima za nas pretvorimo u volju naroda u realnost, a to je u institucijama, u Skupštini i u Vladi. I naravno, logično je, što više glasova dobijemo na tim izborima naroda, imat ćemo veći kapacitet da se borimo za interese naroda i da napravimo Republiku Srpsku po volji naroda, upravo onako kako je nastala. I Republika Srpska je nastala voljom naroda da se odbrani i stvori. I ja sam ponosan na činjenicu da sam od prvog dana učestvovao u odbrani i stvaranju Republike Srpske do posljednjeg i bio svjestan raznih opasnosti gdje padaju granate, zvižde meči, gdje ginu ljudi, gdje su ranjeni i gdje sam spašavao ište. I danas sam isto spreman i svjestan mogućih opasnosti, prljavih igara, kompromitacije moje, napada, ali sam isto tako, kao i tada, hrabar i pozivam i druge da budu hrabri, da se borimo za našu Republiku Srpsku, za naša prava, za ravnopravnost, za transparentnost, za budućnost bolju naše djece, materijalnu, stambenu i da djeca ostanu ovdje, za veće penzije, plate, za red, rad, zakon, struku, uređenost sistema, da nemamo ove, kao sada, neizvjesnosti u budućnost, a da sve imaju ravnopravan tretman, da uspiju ovdje u Republici Srpskoj. I to je ono za što ćemo se mi boriti. Između ostalog, ovih dana dobit ćete jedan program kakav do sad nije viđen i da vam odmah kažem i obećam da će narod, a i vi svi, biti iznenađeni, oduševljeni i mojim radom i rezultatima, a i rezultatima naših saradnika, a svi će biti oduševljeni velikim brojem glasova koji će volja naroda Republike Srpske imati na izborima 4. oktobra, jer narodu treba neko ko je narodni, narodu treba neko ko će se boriti za narod. Pozivam sve one koji misle da mogu i znaju da doprinesu razvoju, očuvanju institucija Republike Srpske, reda i sistema, da se priključe i svjesni smo, a i oni i ja, činjenica da na mnogim rukovodećim mjestima su ljudi loših referenciji, manjih sposobnosti, ali su zbog nekog poltronstva ili podobnosti tu i urušavaju pojedine institucije. Ja obećavam da ćemo dati priliku pametnim, stručnim, pa čak i nestranačkim ličnostima da upravljaju resursima, sistemima za dobrobit Republike Srpske i budućnosti naše i da napravimo realne, sigurne uslove da ostanemo ovdje, a da mnoge koji su otišli vratimo. I naravno, kada govorimo o tim koji su otišli, predmet našeg interesovanja jeste i dijaspora Republike Srpske, jedan veliki potencijal, ljudi su tamo naučili red, zakon, procedure, rad i moramo da to iskoristimo. I ne smijemo više da iskoristavamo njih, već samo njihove sposobnosti da dođu ovdje i ne samo da glasaju, pozivam ih sve da glasaju, ali i da i budu birani. Ja sam spreman da ih stavimo na liste, da budu i poslanici i rukovodioci, naši ljudi iz dijaspore, a ne da dolaze petkom sa punim gepecima i novčanicima, a odlaze praznim i da ih niko ništa ne pita. To je jedan veliki resurs. Znači, borit ćemo se za i stare i mlade i radnike i dijasporu, a najbitnije za sistem dostojan čovjeka gdje može da ostvari svoju profesionalnost, svoju struku, svoj patriotizam i da Republika bude stabilna. Nismo ni lijevi ni desni i mislim da mi koji smo narodni možemo da objedinimo sve strane i da izvučemo maksimum iz svih partija, i stranačkih i nestranačkih, i nemamo viška ljudi, da svako da doprinos u jednom velikom pomirenju za našu Republiku Srpsku. Znači, pozivam da svi zajedno, za Republiku Srpsku se okupimo i da damo sve od sebe da nam bude bolje. Istovremeno ne želimo nikakve konflikte, nerede, sukobe, ni sa bilo kojom partijom, ni pojedincom. Djelovat ćemo pomirljivo, onako kako sam i do sada radio. I mislim, sve druge političke partije su zasnovane na nekim politikama, a ja mislim da nam treba organizacija, da nam trebaju menadžeri, da nam treba rad. I to sam i dokazao svojim dosadašnjim radom i referencama i kao student
i specijalizant, i ljekar, i profesor, i dugogodišnji menadžer najveće ustanove u Republici Srpskoj, gdje smo napravili najbolju ustanovu. Mislim da Republici Srpskoj treba isto tako menadžer, organizator, da pod navodnicima direktor, da napravi dobru organizaciju sistema i da napravi dobre uslove za našu budućnost. Jedno veliko hvala, pozivam sve stanovnike Republike Srpske i sve jedne opštine, grada, da se jave na poznate telefone koje ćemo danas objaviti na sajtu, da dođu i da napravi organizaciju u svim opštinama, da ih stavimo na liste, da im damo šansu i da im damo nakon izbora priliku da dokažu svoje stručne i ljudske i patriotske kvalitete u organizaciji i vođenju Republike Srpske. Jedno veliko hvala vama novinarima s kojima sam imao do sad odličnu saradnju, korektnu saradnju, ali isto i vas pozivam da date jedan pomirljivi ton svemu, nije niko višak i grijeh je danas ko može da da doprinos za razvoj Republike Srpske, da živi u nekom komforu i gleda po strani, da se urušavaju neke institucije. Moramo znati dati maksimum i vi novinari i svi profili i svi stanovnici da očuvamo našu Republiku Srpsku. Još jednom veliko hvala i ovih dana ćemo napraviti ovdje radni sastanak sa novinarima. Kada kompletiramo, dolaze nam svaki dan prijedlozi naroda iz Republike Srpske za razvoj programa, ciljeva i nakon kompletiranja pozvaćemo vas sve da detaljno damo odgovore na sve, a danas bih vas zamolio znači da izbjegnemo pitanja i da ne razvodnimo ovaj naš uvod i svečano otvaranje ovih prostora i partija. Hvala vam puno i pozivam vas ovamo.